Tementangin page ke price action na banta kala sai kesgi. Kumno bangi day ban trade apo market. Tening kong ke Nifty Bank habang page ke price action kat kum ke jingi ke jonga la ne kat kum ke jing so thu ke jonga lada ke market ke open gap up na kini ki area la ne na kini ki area chong ke live ar jar ar spa san pau. U first 5 minutes candle ngi de ban page bhala do open negative candle kemudian ke market kela ban hiar sapo namar kini ki last buyer kin sabok profit tikin sawan saki seller pat ki bakin short e ka market akata kapuar tin ringi day ban book profit pat as soon as possible namar balasai kesi kadika expiry day ti shubu no ka market ko open flat hakini hiki area tingi ngim day ban short lane ban buy namar ka market kal nong sideways stay lane kala ban nong range bound ti in case lada ka market ko open gap down ko open huge gap down shubu na kala ban open hakini ki area ro ka market kala hi ban hiar rang ne hadu life huwe hijar namar boleh kini ki last buyer kini ki trap kin sha hand stop loss tak daw kala ban hiar ke market apo ke Nifty Bank ti mentangin page pat saya kan Nifty ti kan Nifty kat kum ke price action ka kham long complicated kandian lada ke Nifty ke open huge gap up kala ban open hakini ki area tingem day ban going long la ngem day ban short kulmar stang lada u first 5 minute candles ngiyo do negative candles tingila ban short ke Nifty tang ba kanam hiar bon hado kata kan hiar tang kandian tingi di ban book profit as soon as possible ti in case pat shubo lada ke Nifty ke open flat hang ni ke area kalong tricky bahayangi kala baga short covering kala ban kiu sejrong lane kala ban volatile market kalong sideways ti lada ke open flat just avoid trading nai short ne nai going long ti in case lada ke Nifty ke open gap down laknuk no ki area jong ki khat 100,000 south pa hakini ki area ke Nifty kala ban shim support shwa kanum hiar tang ba kan shim support hakini hi ki area jong ki khat 100,000 lais pa namaru ni udi strong resistance or strong support but nang ni kala ban happen ke short covering hadin but kala ban kiu kala ban touch hadu ki area jong ka 100,000 rus pa lane 100,000 in rus pa sanpho